Yathi mina ngicela ukuthi ungangisi kubajuje kaKepe yakho. Ngicela ukuthi mina ngiyabele ngedodeni yami. Ngicela ikadlami futhi. Silana ngizokunceda. Bekakuphi olalongo? Sihamba siphiwe icathu siphiwe impahla. Makukhona. Bekasebenza. Yena makaphiwe yamele sithi ayine irespect kithi. Mina umuntu engimthumphayisa emathuneni. So bathi umama bekahlala namadoda. Asimazi manje. Kwenzakala Khana ngimazi manje mina. So isikhathi sibekakuphi? Uyazi ukuthi ngifuna usoba nifaka iphethe. Uyazi ukuthi bengilithatha phi? Cabanga le ejungulu ngiphethe ngeskipa ngesikolweni. Obophetha ngeskipa. Sisi, oh, bokumela ngitshela umlungu ukuthi umlungu ngishiya abantwana ngishoba nami igada abantwana bakho. Cabanga mina kumele ngigadelo. Yini manje nawe yini? Uzokukhaza yini manje? Usithela ngamanzi. Ungazongijaja. Wena uba nojaja wena. You are 16 years when you 16 years. Manje uyazi ukuthi utshwala buzomona inkingi kuphi? Athi ngesikolo kanti. Ene linesikhwama bheka manje. Hey, sikhoma kanjani ngoba ngilwashile. Sikhoma kanjani ngoba ngilwashile. Ubashele penti. Hayibo. Nisana mapenti nawo. Nani? Kitinele bathi balesikampone ka renkiki yetsa so. Ah, isipani ngicela ikhadi la. Ngibona ngikabuza. Bona abaklini bona mtheni yami. Namhlanje mtheni yami. Ya, esambheka. Ungaqokika tibheka wena ngaklini. Ngoba ngizophila kanjani? Bhekani. Isikhwama lesa amasimbo yini? Hayi masisi uthatha isikhwama wena usifaka la. Hala itutula king litutula ka dithishu libe mona litutula. Ya. Wena ngalahla toilet paper toilet money isitutula. Asitheni yami ngoba bekutheni yami ngizodudula. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode of Touch Up today, and that's exactly about Speak Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, wasting much more, let's subscribe and share videos. But to get the go Instagram, go TikTok, get Lady Blue 080 hashtag yes baby muchomolo. Let's get la moko Facebook, get Lady Blue yes baby. I can happy get the show every day, but to repost the videos I want, the episodes I want, catch 12:15 p.m. every day. So if you are not about paging day one, make sure every day ka kwala past 12 o shebella le rona di video tsa rona tsa Street Journal. Tsena batho ba ho lesa le ba lo lona momo hi bona le mathata o emailele ko streetjournal58@gmail.com. Tsona tsa tsina ka jone batho ba ho ke ko family ya Buthelezi ke na le mama le bana ba hae mona ke ngolo se ke motho mono a re Lady Blue moya wa ka ke ikutlo se shaponyana but pele nka qhobeka batho ba ho ke qhobeka ka ditaba e re hantantle ke bua le mme wa motse o ho etsa hala eng muntu omtala kunjani Yebo. Ya ngiyapila na muntu omtala tanki muntu omtala nkosi yami ngisacela nje utshela ama viewers we Street Journal ukuthi kwenzakalani mina sengiyazi ngoba bese ungitshelile ku email ubhalile enesekitsiba ukwethala ngilaphe lawo but abantu ababhekelela bazi ukuthi kwenzakalani and nezingane zakho njengoba zihleli lana really bitsitse njengoba bebangafuni but bagcina sebahleli lana ngicela ukuthi ubatshele ukuthi kahle kwenzakalani why usibizile lana si Street Journal. And before usho kanjalo umuntu omdala bengisacela nje ukintroduce ingane zakho lokuthi yes abantwana bami uMbali uLerato njengoba nginibizele ukuthi sengize ngaba nestress salabantwana labantwana bangimameli abayenzi into engishoyo selokhu ngabuya emakhishini ukushona kamama wami ugogo wabo ngoba bakhule behlala nogogo wabo mina ngisebenza emakhishini kodwa manje indlela abenza ngayo benza sengathi angisiyena umzali wabo manje lento iyangistressa kakhulu ngoba angikhona ukukhululeka nabantwana bami ngendlela benza ngayo basebeze bangifakela ipressure uyabona manje ingakho nginibizile ukuthi ake nizonginceda ke nikwazi ukuthi nisixhumanise nalabantwana kube noxolo phakathi kwethu ngoba into eyimbangela yalento abayenzayo abangichazeli lo useze wakhulela ubani konje ubani umba ya useze wakhulela ukukhulelweni kwakhe mangimbuza ukuthi ubani umnikazi ubaba wengane akangitsheli akangiphenduli uvela azithulele nje
manje leyo nto ingiphatha kahle bengicabanga ukuthi mhlambe makufika nina nizokwazi ukuthi nikhulumisane naye akwazi ukungitshela into okuyiyona yona ukuze sikwazi ukuhambisa lesisu lapho kungesakhona. So umuntu omdala into oyishoyo wena uthi ingane zakho Understand. azikuphathi kahle. Azingiphathi kahle. Bayenzani mama labantwana nababahawu bale babedi bayenzani bakwenza Abakhona ukuklina endlini nasembhedeni yabo akwendlulwa bavuka nje gubu kodwa ukudla bayadinga imini engibaphekelayo bona bakwazi ngisho ukupheka abakwazi ngisho ukuwasha izitsha uyabona manje ngisho nakomakhelwane bangibukisa ngabantu ukuhlonipha kona bangihloniphi totally njengoba ngikuchazela nje mntanami kunokwenza ukuthi inkosi yami mhlambe bakuthuke ingane zakho kakhulu ukukushaya kakhulu nakhona lapho kucishe kufanele ukuthi bangishaye ukuba ngizikhulumeli ngizilwele nabo ukuthi hayi bo bantu abamphela ngiyanizala lento mangabe niyenza izofundisa abanye abantwana bakomakhelwane ukuthi bangaphathani kahle. Mara mina mama amanzi ngawakha Mos. Ukha ini? Amanzi nje kuphela. Ukha amanzi. Angimelanga ukuthi ngize ngipheke uma ngisho ukuthi ngingathinta amabhodo So, ngoba uthi wena- ngizoyishela lapha. So, Mina ngiyayidakela futhi. How old are you sis mawuthi wena uyayidakela nkosi yami? Na 16 years. Uyabona ke So wena una 16 years mawuthi uyazidakela Right futhi. uba nokufundisa utshwala Bangani bami. khona uyasebenza yini khona uyasebenza uyithatha phi imali yokuthenga utshwala Azi ngitshele sisi ke. Cela ukuthi maka mina lalela la Yo. uzolalela mina manje Ha. wena unali 16 years and how to setsa nale mme wa how the action first of all ukuzalana ngizelanga ukuzophawuzela wena ngizelana ukuzokhuza wena ngenxa Athi ukuthi ngiyachazela ke sisi. khuluma ke uthi kwenzakalani ngithi ungazongijaja wena uba nojaje wena you are 16 years when you 16 years manje uyazi ukuthi utshwala Inkinga buzomona inkinga ukuphi Athi isikolo ngiyasithanda. sona isicedile angizange so futhi angisifuni njengoba sikhuluma utakiwe yes ukuthengelwa ubani utshwala ngithengela amadoda ami amadodo wakho Eh, uyalala nawo kamnandi kanjani so ukuze bakuthengele ibhiya mele ulale nawo yes uyabona ukuthi you sick I'm sick awuguli ngisick kanjani awuguli wena oh ngiright kabi Awuguli. ngeke sisi awuguli ngiright kuthelela abazala kusukugula lo Oh. ungahloniphi umama wakho na 16 years ngiyawakha amanzi ngiyenza everything ukha amanzi manje ngoba kunezitsha lapha ngihlezi lana but ngibona izitsha ezingawashwanga uthi mama futhi uyena lo ongithukayo lo ngiyabona ukuthi uyaphapha umuntu omdala ungene ukuphapha uyangithuka phansi phezulu so my sister kuphobosa something Kukuthi baba Muthomolo, siyakhuluma nana nana lalela siyakhuluma ha re tlo mamela qhubela from ngifike lana untoli mamlo nale time ngifika lana bongafuni ukuthi singene uthuka cameraman wami wabathuka wathi baphuma and first of all una 16 years lalela anyike size sizodlala isiginci sakho lana yezwa umncane wena mina uhlonipha abantu abadala into ozoyenza ukuthi uhlonipha abantu abadala wena uvalo wakho umlomo my sister ubuyile something Muthomolo bathi my sister ukhulelwe yena and akafuni ukukutshela ukuthi uba kwengane ubani and iyakustress as umuntu omdala ngoba ufuna ukuthi at least uthi be family yabantu atho hayi sisomdala sisimpiwe or sisibani umuntu omdala uthobani umbani okay so sisimbali into engifuna ukuyi-understand lana ukuthi ukhulelwa ngithi wangatshela umama wakho ukuthi ubani abengane ungenaphi wena uphuma phi sisi ngiphumaphi ngiphuma kuyo uphuma kuye so if uphuma kuye awucabanga ukuthi unelungelo lokuthi azi yena ukuthi ubaba wengane bakho bani unendlu wena ushadile awushadanga so wawungayi uyozicontrol endlini yakho ukuthi mhlawumbe anyeke ukhona abomama abadala banemizi yabo wena bacontrola indlu zabo so wena anyeke uzocontrola wakho umzali lana aboshada if wena ufuna uzocontrola umama anyeke ngize ngibheke khana simazi manje kwenzakalani khana ngimazi manje mina so isikhathi sibheka kuphi uyazi ukuthi ngifundisa abantu phaka iphethe uyazi ukuthi bengilithatha phi cabanga le age ngulu ngiphethe ngeskipa ngesikolweni obophetha ngeskipa ufila bengathini so umuntu omdala ugogo that time la maybe ama grant abakafiki ngisemaphekodini mile ngenze njani ngiphile ngeskipa makukhona yena uthi last time so wena mukusisi omdala isingilalele kena ngifuna ukubuza something the time usakhula bowuphethisha ngeskipa ngeskipa cabanga iskipa
umama bekasasebenza semakhitchen Bekasemakitchen ugogo last time. nihlela nogogo Yebo. umuntu omdala wena the time ingane zakho ziphethisha ngeyikipa bowusuka ukuphi bengisemajaldini mntanami ngisebenza mina imali bengiyikhipha nginikeza ugogo wami angikwazi lokho mina ukuthi befake iyikipa mangabe besendaweni so ngicela ukubuza something umuntu omdala bekunokwenzeka ukuthi ingane zakho yini mawusemakhitchen zithi mama siyashodela sinama-pets or bozithengela or bocabanga wena mawusemakhitchen ukuthi ezami ingane kumele zifake ama-pets ziphethishe bobuyicabanga leyo nto umuntu omdala bengicabanga mntu So, bobathengela ama-pets yini? benginikeza ugogo wami imali njengomuntu okufanele athenge igrosa nazo zonke iy'dingo zabantwana so wena bonikeza ugogo imali ebo sisi umama bekanikeza ugogo Hayi imali. mama bekangamniki sisi imali lo mama lona ne. Yeah. Lo mama lo usigcine simdelela kanje. Izenzo zakhe. Sibadala ngimdala ngaka manje. Ngiwazi ama rights ami mina. Bekakuphi all along. Sihamba siphiwe icathu siphiwe impahla. Makukhona. Bekasebenza Bekasebenza. Yena makaphiwe uyamele sethi ayine irespect kithi. Mina umuntu engimsimphayisa emathuneni. so Ku-grave bathi yard. bathi umama bekahlala namadoda yena amahembe wakhuluma ngobani Abangani bakhe. Sizwa ngabangani. mama wena bohlala namadoda yini umuntu omdala ngiyayiphika leyo nto ngiyayiphika Ugogo njengoba siphila azange Ngiyaphika. asinikeze imali. Okay ke age of okay example ne bengenza grade 10 Yes. gogwama kazoshona mina Yeah. in age of grade bangenza grade 9 gogwama bekagezwa yimi yes aphiphwa yimi bekakuphi awashelwa yini so ugogo the time agula bekazikakela kuwo umgezisa yebo ngoba yimi bekakuphi Ngekho. bekakuphi so mama wena the time uma wakho lo ugogo wabo agula the time kuzofika le moment leyo weba yena bese ayikakela abana bamuphumula makaka wena bomnceda yini ugogo bowunokuza ukusuka emakhitchen uzonceda wakho mama nengane zakho na bekanyezi sisi bekafika namhlanje fika ngemithwalo nyanga asibhayi aphume kahle Uyahamba. God. somdobha phithini mele sithane sibona ngomama yakhe namhlanje ngifuna simnike respect mina graveyard hawu ngiyalicela uqobo ku-graveyard okay respect isemathuneni mawuthi ku-graveyard uthi kugogo nginike ugogwami okay lalelani ke bana ba mama Buthelezi kuze nina nidelela uma wenu is because of izenzo zakhe mama kasikhulisanga ukuthi sikhulisile usemathuneni manje nakhana simazi manje njengoba sakabo siphila so kuselingakanani umama ukuzohlala nani la ufike last year motho omulu ufihlile last year utodila le bana ba Beka singakanani? Beka singakanani? last year bokhana simazi bathi umama yethu so gogo ushone nini gogo shoni last year mama wena weza last year wazohlala nabantwana angithi abafuna amafa bathanda amafa Ngidlu kagogo. Okay, ngikubalitshule. Mama. Wena mntanami wena uyabalalela labantwana. Muntu omdala ngicela ukukutshela something. Mina mangizelana angizothatha iside labantwana, angizothatha iside lakho. Ngizolungisa umndeni, umsebenzi wami ukulungisa umndeni. And umsebenzi wami ukubona ifamily ingacrack, right. So ha ke tlile mona mthomolo. Ke tlo make sure bana ba hao ba sala ba le sharp le yona sala le sharp so that tlo khona ba family. I can get decide but ke batla mamela story sa bona ba o disrespect. Booking mathata bona bana ba beso. Ke batla understand wa sesusa sa taba. Sizwa ko kae. So kuzenzelana ngifuna ukunderstand wena ukuthi uze ugogo ushone last year and wena uzokuzohlala nengane zakho last year angithi yini into enza ukuthi uzozohlala nengane zakho last year ukuthi bowuye kumsebenzi or ukuthi ugogo ushonile that's why uzofuna ukuhlala nengane zakho ngifuna ukunderstand Ngiyuyakile phela umsebenzi ngoba abantwana bamngazi ukuthi sebezohlala bodwa bayamdinga umuntu omdala and mntanami uyakhumbula ukuthi ekuqaleni ububoshwa umuntu tholakala nje uhamba estradini uyabona uboshiswa yini mama akubophe akubuza ukuthi uhlalaphi into ezinjengalezo so belisuke kingi maha okusalayo bokumele umtshele umlungu sisi bokumele amtshele umlungu ukuthi umlungu ngishiya abantwana ngishoba nami ngigada abantwana bakho cabanga mina kumele ngigadelo yini manje naku yini uzokuqhaza yini manje usithela ngamanzi manje ubhekisa ngamehla abantu ubhekisa ngamehla abantu khuluma nompela uzuka abantu yonke izenzo zakho unjunje uwe Ezami. unjunje uwe ngikuba ukuthi something uthodakiwa ni usho kanjani ithe mangifike ngathi Mina ngiyayizela, mina ngiyadakela amanzi. Ufuna ukuthi ngibe right. so mawuthela amanzi kanje yini ukhipha isitamatama noma uphuze kakhulu
ufuna ukuhlaphukela that's okuhamba ngeenyawo ani And vele Univasi phela naye ngikhala bemgeza umunivasi saba namanzi kusho ukuthini lapho hlala ngagezi hlala nje nimbona usaba amanzi awusaba amanzi so umntana kini usaba umuntu right mangigeza ubuso ngi-right. yes so awunuki Never. No, my sister Pete. Angnuki. No, usisi wakho uthi wena usaba amanzi. Uthi wena ugeza ubuso kuphela and wena uthi so lana phansi. Oh my sister, usikhangisa di paint shwa. Get this respect on the phansi. hlala phansi hlala phansi Angnuki ke. awuhlala umunivasi Ya phela bese ngafuna. uzogeza kanjani ukhangasa ngageza uzogeza kanjani Angafuni manje. Mangafuni. Manje uzophila kanjani mangafuna ukugeza? Ngifuna ukugeza shaweni. uvukela mina manje Ngifuna ukugeza uvukela shaweni. mina manje Akunashawa la makho manje Unashawa la yini? Boyibone Ishawa ngiyibona ngayibona kuma My professional. sister kumele ngicela ukukubuza kancane ke. Mawuthi wena ugeza ubuso kuphela, wena uhlamba sifahla ufela ngisho usho kanjalo kimi. Lapha nithi awugeza. Uthi la kini akunashawa, ugcine nini ukugeza mawusho kanjalo kimi? Ngigcine last year. Ngicela ukukubuza something ngoba ikuku yinto eziklinayo. Khumbula ukuthi ukuku mayiziklina imaqala kuba ne discharge ephumayo. Unokuya emaphikotini. Ikuku ene inesmell isayo natural. So wena if ungagezi isikhathi ene kithi bayakutshela ukuthi ugeza unuka kanjani? Noma ngadlula. Noma ngadlula. univasi khala bemgezana ngumntwana My sister. Imaqala. ngimblame sisi wami le bekazafunda kanjani ukuzithanda uma kangazange ngifundise ukuthi kumele ageze bekazogeza kanjani Geza masema phela kuphela. ugeza maka out Manje ipaint yona uyayichange. hayi nje sazi phumula nje makalala manje Unamapaint ayi2 ngenxa ukuthi awunamanye amapaint awona cheleto reka di azange bamthengela amapima so makazange umuntu omdala lo mntana solo kado kamapaint ayi2 phela ama yes Awungathengelwa indoda yami leya yaseBhishi. Le ngatsho ne so uphume ebeach nendoda futhi Yes. hayi abadala lahleka 12 years bese kakipita ukipita na 12 years 12 years Bengizohlala noba. so well mama ungathawuzwe nje manje uma namahloni uthawuzwe nje utshela bani mawuthawuzwe nje 12 years My mntana sister nakayisa amadoda my sister uyajabula ngicela singamjaji lo mntana lona because uyajabula ngathi kuningi ngawe manje mawuqala ukukipita na 12 years ubreak ubuvithinity bakho na how many years ana 12 masimbuza ukuthi unele nendoda una 12 years yeah indoda ena how old Bengidala. Bekamdala kanjani? Ngizimali angeke ngize ngijole nondoda efunda isikole. Nami ngifunda isikole. And by the time bona 12 years Yes. and bona your mindset ukuthi kumele uthondane nendoda emuhulu Ngakhona kumele ukuthi ngizame ukuthi sizodlana. mothomolo kopa lethuleng wabona re I think uri bana ni di ketso sa o le bona ba effective. First of all ne ba hodiswa ke nggono bana le sokola o sa batlisetse disho sa batlisetse di pets bana ba qetetse ba fitla to a point where ba bona tshwantse ba petiche ba faka ama pets ba faka ikipa ukuthi igazi liwele ikipeni ba semaphirotini ba struggle o ba yentse bana ba qalle o ipatlela dintho ka montle sentsane ba le banyana o ne sa na le 12 years but ne sa tse ba go kwa ke umuntu omdala awuzwi isuthu so wena bese ukhohliwe umuntu omdala ukuthi lo ngande yakho Nkosi yami bheka na 12 years and njengoba beyina 12 years kanjalo wena bose ema kitchen ungabathengela amaphets ungayenzini so lengane yabona ukuthi amadoda into sharp wagcina wayenzani waqala ukuziphandela waqala ukuzamela impilo emadodeni sikhuluma kanje ubreak ubuvirginity bakhe na 12 years ikwenzani leyo umuntu omdala lo mntana uzifundisa ukuphanda asasemncane khona manje usisi ukuthi yena ukhulena akakakutshela ukuthi babe ngani ukuthi ubani because of why wena soloko ugogo akhona abongeza uzocheka abantwana bakho nogogo bekanokuzikakela azikakela atutulwe yilabantwana laba bakho bamsule kodwa wena ukhona umama omdala ungabancedi labantwana laba ku young age uyabona ukuthi umuntu omdala uba affect kanjani labantwana laba engqondweni bebafuna uthando lomzali but wena you were not there sis uba bengani ubani angingeni ndawo lapho asingene ndawo my sister Umama angeke wena uyasebenza angisebenzi so makuba bengani khona nanoma hami ungasitshela natejwana uyamsupport ingane hami natejwana u there for wena ngamnandi kanjani so maka kuba bayakwazi kabo baba wengane wakho yeah kuthi bayangaza bangaza my sister bona ufeli makadi go manga nawe hlala kahle into ehlala uzenza lesi
nansi mara na utlhela ungijika batho ba baholo Everyday. hayaya ke shebile mona ne so motho o moholo pia e ke wena o nwelang dipia diphelile ipia yakho mos ene una 16 konjani uphuza i-black label eyam noma ngayiphuza manje sisibani anigezi izitsha nina bokwenzakalani la soloko nibeka amanzi why ningagezi izitsha njalo ogeza izitsha bekuyithena utakiwe and awugezi izitsha ngiligezi li-toilet khona ikamurini andlulile na le aluthi kokamurini mina ngilelanga la kuthi ngicela singe mina ngilelanga la ngifike manje khana ngifika mina bona abaklini bona namhlanje sitheni yami ya esamvele wangagcokika thibheka wena engaklini mara asitheni yami khana ngifika ukuthi niyamele asitheni yami ngathi zona ngiyidakela Ufundisa ngokuklina bokumele usifundise ukuklina usifundisa ngokuklina sisimbali itheni kambani itheni kambani yathi zona ngiyidakela namhlanje ngoba ngiyazibuza sitheni yami uma ungasithena konklini yazidakela ya ngoba ngizophila kanjani bhekani yini isikhwama lesa amasimbo ngini right hayi masisi uthatha isikhwama wena usifaka la hala itutula king litutula ka dithishu libe mona litutula wena ngalahlela i-toilet paper toilet mani isitutula asitheni yami ngoba kuyitheni yami bengizodudula angithi mawuyitutula endulwini leyima makaka lawe ethishwini muntu omdala abantwana bakho mabazidudula balahlela ithishu amakaka phansi nami uthi ngithini ngoba phela abangihloniphi sisi njengoba wena uthi ugeza ubuso kuphela amasimba athini endulu akabani batho babaholo loyo isikhama sakhe naye nekhathi yecapital batho babaholo sitheni nekhathi yecapital umuntu omdala yisikhama sikabani sisi okumbali nawe uzigagela ngabeka lesikhama nayibona le is my cat is my cat uyithatha le khathi le ndoda mungenzelile yiyo into engingondla ngayo na wena una 16 esikusho uthathe le khathi thatha ngondla ngalo manje manje uyeka amadoda wena usasemncane wayikho leto sikhulumayo mara sitheni yami ke eneliza anizitutuli ngapha nina nistow bantwana bakamama ungabanikile khathi phela mhlawumbe udade uholile bona ulili penti why ningabeka amapenti kahle kanje yini la amapenti ngoba indoda sicela ikhathi udade namhlanje imtransfer mele siyobona Nithathelani into zabantu nithathela ini into zabantu cabangani blumas lo mntwana leli nje right mzali elakalo mntwana ngimdala kanje ngaphambi uyabona ukuthi umntana omncane makufuna ukuthi atshele namadoda uyaziphandela uzophandela wena mncane lo mntana kuhlulekile ukumphandela ngiyawawasha ngwaneke kungono so ulalela ke uthalalela uthe imakala ngona ngiyawawasha umama kuhlulekile ukumphandela lalela phandela bani lalela my sister njengoba sikhuluma uthe unamapenti ayi-3 sewayi-3 manje amapenti wakho no my sister nana makabile ngwana ebile asikisi muntu omdala ngicela ungakhali ngicela siqaleni phansi ukhalisa ubumene beka ipenti kahle ibeke la ipenti wena ayikakholwa next la ikatlam katlam please
Ngifuna ukuyothenga ibhiya manje. Uzosibizela abantu bamakhamerazi. Ngisho mkungcono noma ngalifaka la ikhadi ayilami. Noma ngalifaka. Ufake iphenti emlomini ubonile mawuthi kanti. Ene linesikhwama bheka manje. Hey, sikhoma kanjani ngoba ngilwashile. Sikhoma kanjani ngoba ngilwashile. Ubashele phenti. Hayibo. namhlanje kunjani? Nisana mapende nawo keke. Nani? Ke tinele wa tseba le skampone ka reng ke etsa so. It's fine. Ngeli khadi lami ngiyothenga ibhiya. Manje bayenzi kahle ungidlisa iphenti elinesikhwama manje wabona ukuthi wenzani. Mangidlise isifine. Umntana kulisaba ikhama ngani? Ayibomkhuzi. Fine. Phela monguthi link file ingene Yes, emlomini. ku-right. Kukuthi ufuna lakithi. Utakiwe wena una 16 years and Ufunani Utakiwe una lakithi? 16. Ufunani? Ungazongidlisa iphenti esikhwama soma. Ufunani? Ungena nasemakamereni wakithi. Ungena nasemakamereni wakithi. Ufunani lakithi? Shayina Mina ngiyathusa noma mabhedana. Yabona le Banenzi banishaba ka diphetse esikhwama ingene emlomini. Right. And sazokuphinda ke. kanjani? Sazokuphinda. Lelo ukuthi ngohlale phansi lapho sizona ukuthi Ngicela ukuthi bele isikhathi lami ngihambe Cela ngiyothenga. nimnike ikhadi. Ubhalekile ngiphathi. Ngicela ikhadi lami ngihambe ngiyothenga ibhiya mina ngizokhuluma into straight. Mama. Ngoba amanzi dala ngilokho ngiphuza namanzi. Ngazala ngiphuza amanzi. Namanje ngiyoze ngife ngiphuza amanzi. Maka nawudlisa amaphenti ubonile uthola Ngoba uthola into ene-test. mina iphenti. Uyalayeka ufunani kithi nawe? Manje wamshaya ngephenti lakho emlomini ngingene Right. emlomini. Maka uthe lana ugeza ukuthi kuphela yabona ukuthi wena ungirespect. Mara ngcono amanzi ayangena emzimbeni angizobonile. Manje ke ngicela ikhadi lami ngiyothenga ibhiya mina ngifuna into ene-energy. Awuxoki icathulo yini kanti? Angifuni. Angisho ibonile iphuma yami ihamba yodwa. And ngizoyifuna. And ilanga lakhe ukuthi lona. Longa bani? Wena njalo wena mklapa. Ngifuna njalo everyday wena. Makumele ukuthi uthini? Ulahlala ngayicathula sami ngithenga la madoda. Ngicela ikhadi lami. Uhlalaphi mina wena? Ngicela Makhadi akho. My sisters kopha lithose ngimoya. Umuntu omdala so uyakhala ngiyabona ukuthi le situation leyenu iphuma kude. Akusuka ukuthi into elight ideep and angibona ukuthi kusazoba sharp. Otherwise konje manje libitho lawo. Mina ngombali. Lerato bali. And then Usata uwe ulebala libitho lawo. right sisi. Hlala phansi. Okay, sisimbali umntana kini ngiyabona ukuthi udakiwe sekazithi umbali akazanzi. So muthomolo, mthotho yesa manje ngizothatha ingane yakho. Sizohamba nayo siye nayo ku disciplinary camp. Bayomdiscipline na. Yeah, nengithengelene ibhiya Yeah, phambili. uyabona masifika phambili ungawali. Yeah, ayikho into Ne-disciplinary ibhiya camp ozoyithola yenu ayikho ke. next. Ku disciplinary camp uzozuba right. Una 16 and esathatha Gucci sihamba. Manje kumele ukuthi ngihlele khona My amadoda sister, amazongibuza. wena ngoba upregnant and somdala into seyenza manje wena nomama bengizokuthatha nawe sethi ku disciplinary camp but enyeke ngizengithatha umuntu wesifazana okhulelwe into engizoyenza wena nomama nizohamba i-family counseling nithi manihamba i-family counseling nithi kanjalo umuntu omdala kuze kube right isuke lento leyo lapho isuka khona. Hawu muni makama. Ha shawudume ngazo ukuthi nasebantwini ongabazi. Gucci Wawuphethe kabi. maka uyithola kabe Uphethe kabi nangumntwana. Hayi nasebantwini ongabazi. Funa imali yami ikhadi lami. Cela impheni ikhadi lakhe tu. Ngiyacela impheni ikhadi lakhe. Kade ngithengele Ngicela ishiya. impheni ikhadi i-black lakhe. label emdakwa kanje Udakwa iblack lo mntwana. maka ngiyabona umuntu omdala ukuthi lo mntwana sekadamage kanjani nge-age yakhe. Hayi uyadakwa lo. Kisona bathoko. Yabo uzihamba nangeenyawo uziphethe Mara sisi unga complain kakhulu ukuthi makanye blame mntakama. Blame. ngicela iblack ngicela ikhadi lami. Ngicela ikhadi lami. Hey maka bana bayithi sometimes batswadi bana lufitisa bana mathathe. Ngisafuna ukukhuluma mina. Sisi uyazimanzisa awe ene uthona ama paint ayi drip. Iyoba manzi le uyigcokile. Nala bayithutsha. Ngishintsha. La uzofaka leli grey. Lela ngifake lona emlomini elesikhwama nalo kanti. Ngishintsha. Eish. Batho ba baholo, ke kopa re tseng sobane ke a bona re situation ena ka se felle mona. Re tlo etsa fell off cameras. Mara ntho e tsalang mona, re tlo nka ngwana ona leng 16 years, re lena ko tiso. Sorry batho ba baholo ska mplay yo. Case ena inketsampi. Re yelena ko disciplinary camp. Re tsamayena. Then my sister le mama, re tlo banka ba eng ko counseling. Ngwana re batla a fitlhele ko sekolong. Amadoda Kumele ngabaqale ukukhansela ibifani bizo. yo. Amadoda ke. Washona bani? Washona bani?
Namanje Plaza inikeza amadoda umntwana. Umntwana mathuba wokuthwetsa mona yena ku. Mwana okutsa malena kwathi. angindawo indodana Ke izofuna. tsotsa malena kwathi spinari camp. Re mo khutsetse go sekolo ngakutla sekolo. Then mama le o. Counseling because bangibulala labantu laba ubengisa amakhisha. Nami ayizwi counseling. Bomela ngabaqale khona qapha before. Izinto angazazi bangisa amakhisha. Bomela ngabaqale khona before. Ngisa amakhisha la camp. Disciplinary camp. Uyalapho wena una 16 years. Alright. Yesanje ngisesilalela ngawe. Indoda mephoyisa ke izoza ke uzo. Indoda mephoyisa iyazi ukuthi usese uyingana noma uzingwaya inko. Uzokhuluma. Sis nana stop it. Ethi ngifonele futhi. Bathuma. Angiki namajije camp yakho. Angiki namajije camp yakho. Batho ba baholo taba ya rona e fella mona. Ko re fela ntho tsantseng ke etse ko re ngwana re tsamelena le kuitshiri yang disciplinary camp lena re bona go lo etsa la jwang my sister ka go pregnant re ka se kgone monka but o tla bana le motho di cancel ngina 21 eziningi sabi. yene bozo hamba yazi bozo hamba yabona baningi bahambile bana 33 bana 28 ngiyofaka iphuma la mina ngiyaphuma ngikulotshisha khalika yakho. Ayilapho ulotshisha khalika yakho. Uzobona batho ba go lokela ga tla go ba ifelle mona because batsaki bana ba mama le bona ba na hlompho but nka se ba blame ba yena nka ba entse ke situation wa bona kana go ba blame ba situation besina stop wait besto bana stop beka kuphi kuthi beka kuphi sokele skasi beso bana stop let's say mina ngicela ukuthi ungangisi kubajije kapi yakho ngicela ukuthi mina ngiyabele ngedodeni yami ngicela ikhadi lami futhi silana ngizokunceda Yabona implementsiba long way sizokunceda yezo expose namaphela. asambe ukuthi siye ngani sokuthusana ngicela ukuthi ngabe mina ngicela edodeni yami awuyenze